taksen mus leptri serpir administration je hek pidri bok makoi loiro haibani makoi puna mak samane makoi di unity leba akoi teni unity simus leitre aduna central government na target date am pigi ebako 14 January 2026 date na koi sire the peace for all adi matung da na koi government sembi khanani haiba madu adu akoi da manipur the peace asi leira bra haiba masi the government semgani haina masi yalam bada heta pongi adu president rule si moin high grabani matam da karigumba 14 January sidai da na koi na chibong manung da semba ngam da PR sai hum sang to kone na hai bane PRD extend dum tong ne ba hoji ki sesio sin da ti ai wakhan da ti ai ke assessment se lan be sum di khang dre hoji phau de di government chamber si yam arapa mami mangum mane ha ba mangum mani ngasi beli da kari ga thaba ma ngang ba woro kari do boiro adu de ta pha dan pu dan ta tawri ko ma si di sing da di kari mu taw ti ko adu moina pangtho ni mong da dum pai tho pangtho ye ba ko Michael lanja thangchina man haigi bada man openly dum hairi machi cookie gi problem se moin tori student leaders ma kharaga CSO kharaga na CSO kharasi sigi manungda chu militants chu gi group leaders yauri ba moi hina main noina ba ko movement se chali bane ba akoi manipur da na kai doyi sit-in protest ore aduga moi parja gi IDP की प्रॉब्लम फजन थीजन बसु नते मोइन खरा अखोय पब्लिक तो उच्चाइबा CSO जिंग जो मबुं सिन चेन थबक तौती हबा मोइ मिशन दौन थबक तौरी हाइबा मदुने दि कमाइ तो अखोय माइ पाक तोइनो अखोय माइ पा ओय हौजि बाउदा अखोय कंक्रीट ओबा स्टेप अमता मणिपुर की त सिदे द इरांग सि लोसिनब कनान कनि खनगेने MLM ने सु तौती CSO सि मोइना खरा फनबन जोंगन खोतना खरा उच्चाइदना तौरे माउचेन सेंबति याव यावदि हाइगी ai हाइजेगे को aduna masi data moina chithi si CSO tan igata nati praja na si bi maira pai bi na si bi akhoi iyo sinuti adum ibi ya have guru khodi mo te ki sidai law no te ta president ni gadam ni prime minister gadam ni home minister gadam ne ba akhoi long da ba long na ri ta han len da long ta han gadam si me am sina mani praja si bo kaino ni henman gre hai ba mau khan do MLA oro adudagi MP oro akoi CSO oro maira babi oro moina akoi adugi mati akoi na tangna batai ko akoi demand se sini haibeto madugi di akoi de akoi sile akoi panglaw law ko aduga dilidi yaudri ba ta gada ba decision logo de midu de mana to yaudri ba ko mana kum yaudri ba CSO moigi home minister gi table da chithi se masing gang de la kan moi wakhala makhala pu yai mani praja si henman gre khon mun ke da moi wa ba si kham thing ai kai no wakhala makhan ba gi wa pum leite ko aduna political dialogue to ki ba gi para do makhoi si maksen si amok kaw gre Dili dahar buat do manipur yaura kau kere ba aduna di kari no khoina action lo moi na khoina kari expect to ya ke ba aduna yamna akhoi sidai da wasi manipur da di rumor si yam pangang dengang ei adu wakhan di khan da ba masida akhoi si khara soiri bani aduna soiri ba se nomu no gusum henjel lak to ni ko aduna hojik 5 January 2026 da census ki order mo government thokre yes census ki hojik bigok thiba sida yam sauba problem moi doine ba yes illegal immigrancy ai kas hajar roi masida masing khangan leirabane ba ko masi yam sauba issue moi doine ba masi thiba loidin gi election ju tawnu thajate adu government ju semba yam na kano manga moi doine ba ko adu wakhni kan khandana panganga mo si phatin hajai parja singe misleading mo hen ba wakhum chi moi propaganda Praja di MLA sing na panajian propaganda warfare to dami. Mo ina tawgi adi akoy da deceptor ba mission. Pamung khigi pung ani makai sang ba khigi close door mi fama makhak dali da pangthok re tabu pangthok ki ba mi fama sida khigi manipur da praja sing na pa magali ba popular government amakak semak pa semakadra habigi praja sing na expectory ba simasi hozik lai ba khigi meeting se phong kramatung da khigi PR se extend torok pa yawagi possibility levis na maram orakan da praja sing se hozik popular government se same roidra habigi pot amakak sulak pa duga if karigumba PR government se PR se extend toragana masida kari outcomes lakpa yaba pamung kamai thamini han ba yoina
ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯣꯛ ꯅꯣꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ DGPꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤꯅꯤ इंडिया गवर्नमेंट की साइड होम मिनिस्टर ने होम सेक्रेटरी ने होम अफेयर्स की मोई अनिहुम ने रो की ऑफिशियल IB डायरेक्टर DGR असम राइफल की साइड मिनिस्टर की डिफेंस की सीनियर ऑफिसर आर्मी ऑफिसर मीटिंग की एजेंडा की लॉ एंड ऑर्डर से प्रॉब्लम से अपडेट तौबने गवर्नमेंट सेम्बकी एजेंडा मरमदी कंपोजिशन ऑफ द कनो से पार्टिसिपेंट होम मिनिस्टर नतना कनाबो याउदेबा अदुना चाक कौरी मी लिसिंग चांगा चात्रु कौरगा मवोंग तौरीबा अदे चही होबगी इरांग मयाम अमा तौरी IDP की मफम दे चत्री IDP हंजनबगी वफम याउदे इसे नोमाई मफम खुदिमुक तौरी अदु कुमै इरांग से अदुम हंदतेबा मसी अखोई सी लॉ एंड ऑर्डर से पिबन फगलेन हाई मोइन रिपोर्ट पिदोरिबा मैतै सिंदा पिरखिबा असाइनमेंट सिगी चैप्टर कया की लाइक अमो ओरतर चैप्टर कया पार की ngasi MLA सिंगिना ngasi मणिपुर दे नॉर्मल सी पोरनब मोइ करी कंट्रीब्यूशन तौरिगे हबा मसिना अखोई सी आई की वाखंददी लैंगाक सेंबगी दी यामनो लामना थंगसी वाफम त हजिगिने ngasi ki MLA singina central government da moin unabdra su city kaya tharga masi hongtilo akoi irang hongtilo senbiu national highway lo senbiu haibasi leitri ko hangtokbiu haibasi aduna irang si lo sennabagi makoina kari kari tha amogi manungsida chahi ohum manungsida makoina kari kari tawlige makoi main duty di government semadane makoina pamise government semadani hoji बिहार में पुंसु अदुम अमा सिरे कनो खबर दम उरिदिने अमा मुहाना खोना बसी टोक्ट्री अदुगा कुकी MLA सिंगिति मखोइ दि याम वेरी फार्म स्टेन म लेब मखोइ ने हेक हौबदगी नुमितगी तानखे डिमांड ngasi बोद होंग दिएबा मखोइ की डिमांड दो मोइ मथंग मथंग चिठी तने खोतना मोइ दि खोना बसी लेत्रिएबा अदुगा तखन बसी लेत्रि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जे हेक पीद्रि बोद मखोइ लोइरो हाइबन मखोइ पुनमक सब माने मखोइ दि यूनिटी लेबा अखोइ तने यूनिटी सिमसु लेत्रे अदुना सेंट्रल गवर्नमेंट ना टारगेट डेट हम पीगी एबको 14 जनवरी 2026 डेट ना कोइ सिरे द पीस फॉर ओ अदि मतुंग द ना कोइ गवर्नमेंट सेमगी खननि हाइबा मदो अदु अखोइ द मणिपुर द पीस हसि लेरबरा हाइबा मसि द गवर्नमेंट सेमगनि हाइना मसि इहालांबदा हेता पोंगी अदु प्रेसिडेंट रूल सी मोइन हाइग्रबनि मतमदुदा करिगुंबा 14 जनवरी सिदै द ना कोइना सिबो मनुंगदा सेमबंगम द PR सही होम सांगतोकने ना हाइबने PRD extend dum tongne ba hoji ki session da di ai wakhan da di ai ke assessment se lam da sum di khangre hoji phau da di government chamber si yam arapa mami ming mangu mane ha ba mangu mani ngasi beli da kari ba thaba ma ngang ba woro kari to boiro adu de ta pha da pu da ta tawri ko ma si sing da di kari mu tawti ko adu moina pangtho ni mong da pangtho ye ba ko Michael lanja thangchina man haigi bata man openly dum hairi ngasi cookie gi problem se moin tori student leaders ma kharaga CSO kharaga na CSO kharasi sigi manungda chu militants chu gi group leaders yaudi ba moi sina main oina ba koi movement se chali bane ba akoi manipur da na kai doyi sit in protest tore aduga moi parja gi IDP की प्रॉब्लम फजन थीजन बसु नते मोइन खरा अखोई पब्लिक तो उच्चाइबा CSO जिंग जो मबुक सिन चेन थबक तौती हैबा मोइ जु मिशन दौन थबक तौरी हैबा मदुने दि कमाइ तो अखोई माइ पाक तोइनो अखोई माइ पा ओइ हौजि बाउदा अखोई कंक्रीट ओबा स्टेप अमता मणिपुर की त सिरे द इरांग सि लोसिनबे कनाना करी खनगेने MLA ने सु तौती CSO सु मोइना खरा फनबन जोंगन खोतना खरा उच्चाइदना तौरे माउचेन सेंबति याव यावदि हाइगी ai हाइजेगे को अदुना मसी देता मोइना चिठी सी CSO तने इगत नती प्रजा न CBI मैरा पाइबि न CBI
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩ ꯂꯥꯎꯕ ꯃꯍꯨꯠꯇꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯕꯗꯧꯅ ꯑꯥꯔꯗꯤ ꯇꯥꯍꯟꯒꯦ ꯂꯦꯟ ꯇꯥꯗꯧꯅ ꯇꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯦꯟꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ MLA ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ MP ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ CSO ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯩꯔꯥꯕꯥꯏꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯛꯅꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯪꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯤ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯇꯥꯒꯗꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯅꯥꯗꯨ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯃꯅꯥ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ CSO ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜꯗꯨꯗ ꯆꯤꯊꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤ ꯍꯦꯟꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦꯗ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯕꯁꯤ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯔꯥꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯛꯁꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯧꯔ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯋꯥꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯔꯨꯃꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯉꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯈꯟꯗꯤ ꯈꯟꯗꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯈꯔ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ aduna hojik 1 January 2026 ta census ki order mo government thokre yes census ki hojik bikop thiba sida yam chawba problem moi doine ba yes illegal immigrancy ai kas hajara roi masida masing khangan leirabane ba ko masi yam chawba issue moi doine ba masi thiba loidin gi election ju tawno thajate adu government ju semba yamna kano mangam moi doine ba ko aduna wakhni kan khandana pangang masi phatin hajai प्रजा सिंह मिसलीडिंग मोहन वाफम से मोई प्रोपोगंडा प्रजा ददी MLA सिंह फंडाजन प्रोपोगंडा वारफेयर तौदबनी मोइन तौगे आदि अकोई द डिस्टर्ब तौरिबा मिसिंग प्रोपोगंडा वारफेयर से तौदबनेबा yes aduna आई वाफम से हाइजलगा सोइदे लोसिनजगे okay vamu yam phasa thamikrai khogi hojiki leriba situation sidadi khogi meeting pangthok ki taraga so khogi manipur da popular government amakhak semak pagi asas ti yamna lapna leibagi port amakhak oiba habe tare ai babu khogi Pangkriba mifam da koi law and order ki matang su yam pasana so review tau ki bagi pot am khak lai but adu bo hosik lai ba question di Manipur da law and order ki film se fagat labra law and order se mapung fana chatnari bra ba sini chap manana koi gi hill amadi valley ki area se law and order se koi gi chap chana koi gi niyom chumna chatnari bra ba question nama khak su lai pabung kamai thamining su amitang se law and order people si phagata dana hojik se adum akoi chatok chasin yadri yes by flight da chali aduga maitegi MLA sing marakta sacrificing spirit leiba kathopagi thamoi panba mangak onbangamba adu lepa ki dem issue hi losinna khanba kaya yorigeba makhoina akoi kharana panelist na akoi lepa ki phaning da losining na akoi khara wa khara pongtoi adu mon sutai toraga noina namni kaina adumaina haibasi yoriba ko akoina pamjabadi afaba lengak thamu parja nungai halu national highway hangtopiu aduga akoi hojik hawai jahaz ki kano aeroplane ki fare se adugi matik wang greb ko asumba chengba lega ga mathamaga parja sununga hen ba haibdo ne ba aduna onna tena bada makhoina tori thabak se ma ha ma tomdana masa gi thabak se khangdre akoina MLM de akoina kari hairuni mai thabak to akoi duty se na ti thosna ti tapuki aduga ate wafam ta hajege ai tang ko mapan 25 sita moigi ITP camp amate yaurui bako hane piramishna rupa 84 rupees ga chieng ga pyramid ba hojina rupa chama pire chieng pidre chieng pigidre adu payment sima mahana khare regular mi hojiti regular moitre 3-4 months regular hoite adegi letin se mayam digi letin chu adum mong kanam yengjen banati ITP mafon sita ne chin the pangang ang wani ground the thabu na kana sing jim chate ba ko hojik se hairi isinga electricity January matung na ko period amni haya ba aduna masi lamji the po budi ai se yamna mapuji da yamna se pap ke achele badun mi sing duna Manipur popune na ai je ke aduga makoi IDP sing karamatan mayum hangene se government ke side su kana mun hojik guarantee to tor pidri ba Quite worried about students in Sini. Makoy Mingchen Matamda supporting 8,000 lorry had a 2,000 concession PM, one Targumba.
aduna moisi ban chat pokotpa anga phangna wari aduga isam sam harabada mas lab assistant no ba su san boda taramba lab assistant pharmacy yam chaun sorry ma clinic hangjaram ne ba ko ma hoji sida laga hajira su sali no mugi adumana condition se manung da thijen badi kana su to de ba ko panga ngang ba paulo lo ba adu email sin phamnai ba sing sin moi di emd whole very moi di government sem bi da ne parjanu wari ba se kana su yeng de ba ko aduga moi gi yum moi chelak matam da ando phang na kam ba wari ngakte ni pikhali aduda yung gi posei mangi ba singi moi kanu karim bo madugi kanu compensation bi de ko ad low di kharapi hai adu yumdong gudigi fire changre madugi payment di karim bo lete aduna email kharadi amu anirag lai aina email dun kari piram hai ta karim piram enjang na bi kharapore moi ta paisa piram balaite sem chak piram balaite ba ko aduna akhoi gi awaba sidi awabadi ai hajisini masida fobasiti pap chen bagi khudam amani women chem maga irang chen thola pai chances ne yam pride hoi ko adumadi ai hajeke aduga wafam amta hajeki hairok ta hantak amma operation ma chategi bato maduda mi aya mana akoina army de le khangje biwani moin to helibon operation ne bako akhoi si tawri helibon operation kan buk helicopter mathak te pairaga akhoi thauri degi chumdaraga adudegi kaita pairaga special force win toraga pera kamadong hatani moina special mission ni moin tawtoi target tu specific target pura parjada nataba adumba operation ni moin rehearsal ni tawri dum mock drill koi aduna moina tawrti si hojiki hero ki area do mai marga sunang nare open lobby area do moin rehearsal tawne ba madu rehearsal tawni moin mafam satharak tuine ba ko masi imbal gi area do bi moin specific target moin area information leraga madu moin phab bunba moina leader gumba kari madu target tawrti si maduna midna singba khara darkar lei akoi sidai di khangden pangangange wakan jo khandadi aduna masi yam chawbo india government gi moigi top secret mama lady plan am lady ba masi he phangdir moti manipur da government je sem oi parja wari ba su ko oi ba ko masina moigi mission do hek moi emc complete oi di boti akoi sidai da akoi na kasu expect tong ning leite ba aduga ain hajabadi helicopter ba se singi area heli train da ti most effective oi ba kaino ne ba movement ne ba moiti ise by road tap mohum chang mas helicopter just 10 minutes ta dum yo okay ko akoi ni sum toro pa aduna moi ngasi atoba point nam haji ngasi se imphal airport gasra jati il 76 te tai ba ko madu da akoi na delhi dagi sri lanka chan matam da mi chani yang khai de na chahum bok tong bi ai russian gi aeroplane ni tank pura gana tank ani bo hap chali aduna ngasi ta khrabani moi si ngarang nahan home minister gi da meeting to ba to adu resolution gi matung lor ko action ne ba ko moina akoi se pangnung ngai da na hoji panglei lei ba phate akoi manipur prajadai na wapam te hajege irang se kumai je kitan dan se ma pang khudi makta isai sakpa adlila to ba adudagi chak cha na ba kari to ba se masi akoi se bhap se taman gi tre hai ba yai hojik chung yana problem le raba sidai da koi kana bu khanda ba aina khandi hai bu na te ai kasu khangba mi na te adu si parja manipur di parja di manipur thoi ba thamu chung na ngai jeti hai du ani akoi wakhan ke tang khanda si adu ga irang akoi thit en man khre tori ba si wakhan si hai lu sin jage okay zam hojik manipur da akoi hojik le ri ba se chahi ani mu se darkest chapter of manipur ki manipur itihas ki darkest chapter ni machi aina makha samdara roi aduga chahi marfugi mamangda akoi gi dakhelam bokulana mana akoi ma si ka sampal leimajam lekai te gini ma si mla suar mi 1948 ta akoi india re tindringai matam do arba yamna akoi gi manipur pioneer man habi ai mana manipur ji swain oikini wapam si jo thamaga mana maitai muru manam lekhalam ki aduga surchan anu tomsa machimno amatar moi humsina kasar desa laga moin manipur ki si dharma da aham da dharma da poraga manipur lenga sem no honaram masum mi si isam sam na da manipur da ne afaba thabak to mi se masa khangte singtha na te angau bani ni khali ko atu point nam ta hagi malem thongma ko hante ku dominant dagi sidre pi sireli sala la ku do
ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯥꯁꯤ BPL ꯀꯥꯔꯗ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯁꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯄꯦꯔꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤ BPL ꯕꯨ ꯀꯛꯊꯠꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ BPL ꯀꯥꯔꯗ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯦꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯃꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯅꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯃꯥꯅ ꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯕꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯋꯥꯠꯇ ꯄꯥꯗ ꯉꯥꯛꯇꯤ ꯁꯤꯟꯅꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ IDPꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯥꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜꯁꯤꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯑꯍꯦꯟꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯋꯥꯠꯄꯗ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ Okay, I'm nice. Okay. Nasi kita lagi tarom da mapung fan biki ba pabung saran oza mai vona mede oza jauba thara pa phongdok jari